Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja ini tak ada nyaman ke Hasan? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebatan kula hormatan Giga Dinto Al-Karim Bidul Karim Kiai As'ad sampun astara keberi keterangan dak panjenengan mentar muka napa saya takum kiki buru tadi ilmu semanfaat juganan beliau bareng lancung umur barokah bisa nonton gauluan panjenengan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam juganan Bapak Tisah para gelopan dan muka juga nih bareng nah mampu memimpin Tisah Kadinto. Amin Allahumma amin. Sedajana deretan dan gaula sehadir nai Kadinto Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Rais ban sedaja asatid saya tak bisa sebut dan kula tong setong tapi tak ngorong sehormatan kula depan jenengan sedaja. Alhamdulillah syukur da Gusti Allah sekadima kula panjenengan ya pasti bagus sang Allah bisa long bolong nang kanto bangunan sebung lain tujuan tiga dinto nyareh ridon Allah sareng syafaat Gusti Nabi mantar muka kombo lagu luan panjenengan barengna terima sareng Allah. Amin Allahumma amin. Para deretan para rabu sebatan kula hormaten Ki Puru Gasak bener jan beliau komboy mak liwat Ki oning sampean cek komboy mak liwat bejer kapi tau cuma siabes komboy siapa kalak mun bener mun salah je kalak magi diri kiai mun lopot je kalak magi diri gula sekali pun lopot je kalak je tak tepat je dorong khadil hikmah min ayyi wi'ain kharajat kalak nasihat di sahabat boy kalak nasihat je di sahabat boy Badan Amit Saboran beliau juga nyebut ki badan buri najam dan namun buri najam pun keluar celeng jegala baco karo keng mun bote tuli kala tangkap kecemu beres. Allahumma salli ala Muhammad. Khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat kala nasihat jadi sahabat boy hatta orang ingin kata diberes tak diberes pun tapi nasihat dah bener kala siapa cak kunas adbi osnan do umma cak doi kalero kunika makan kulit sengaja mangga beliau ngotak kulit tak ngonceng aja marintihan ngonceng ambian hak ni kamu cak sini bocah kerja nah apa tak kerja ungguan tak kerja ungguan gula sampean male oneng cak mun nang seneng ni berdeki yain lah saboran bening menyorombian pas toleng dan saboran lah karena mun berdewana baan benireng jauh sing targa alabet kena gelur Allahumma shalli ala Muhammad benih jengot banja saboran nah mau mentak kiai ruah njok baca dai ya je ya saya mentempan kematian sing ngucap anu kiai ya
san beda juga embi tak yonceng ni naganan tak ada karwan aku buntan tak napa ngireng keng jak kelopai sesemak jak kelopai sesemak kini kasih bekal ngade ngasambian ingki sesemak ikan nang seneng jatar ganja je dat Sulaiman bagur gasat kada karena karun udah apa nang bagur tak kira gula runcak kada nama boleh gula jat gulem datang ke mati kadang tak labet tak taruh karuan uku jago mana bawa sini kejadian gula ni pondik penanggalan saya jawab catat aduh dah mari ngocak ni bini entar itu lu jaga aja ya entar kenggun kadang masuk separuh lah mata masuk separuh kadang mental kene dineburu gula pun jam lah tak nutut pas santan tak menjauh mon kiai mon sepedaan mata culun bari gua jambe keburungku keburu san pon daerah ke itu tangkembian masya Allah ngoceh jaga magaga ngoceh iya cendare kok eko binaga kawan dan pujuan gula kule panjenengan kesoon serajah panjenengan si hadir ke kantor kula gila bari ngocak kayu sami entare ju kok ngunjeng tu mas'ad anak bata kok melas tobonan kun tu mas'ad kain mainan binaganan tak seneng gula okay. Masalah sini kau ada lamba ulan diceritain sekoni geng menikirena sepak ni kemarin beda orang meletuki Hadramut meletuki depak kalian jalan ni kau ada deretan pas beda orang mati tetangga ni mati mak gadinnya lah mak berak lah matalan yang ngomor kapi amin Allahumma pakai teking ni pakai luar semula teking ni pas ke dalam norok apa je ngaki lastari jola tak kizat eki begajompon san ekrak tak bisa paku nak gili yo teking paku nak gili mak gili ya Allah apa yang kok melega kalaban obeng saya tak gena ya Allah beda apa ya akhirnya pikir pun yoro sampai ternyata pakun uang halal mari sini ke waradretan basan ekolog ekal pakun keluar arah pria akhirnya entar kesetong beli jauh cak mengingat tok ntar ke habis petanya aki pada ya nih ebo dah bahasa sapora nak kantor Habib iki kenapa kula meleteking depak ke jompok pas tak ning kerak geli nak geli dan mun geli ring sebarang nyaman gelu Allahumma sholli ala are teking sape tongko pate daging apa mina mararaka ya Allahumma sholli ala Muhammad akhirnya wala teretan baan jadi mak tang dimma baan melai dimma melai pasar kata kiai terus baan dah mabas bi gula beda orang sebung umur beda jompo madi sendi satre duaan karo ya bo ingki bentau jong teking ruah sebung arwah sebung umur di gula teking ni sebagai gula nroaki aja nyakseen kapaten kasubung umur aro min jumlatil awliya jadi dah temu tatanggen ini je beli dah temu beri mu dah kain mainan lo jangan ngocak siapa nane gua anggun dah jenangan gelo saya sama hati sana ternyata saya kebi jambi kini ka beli nyakseen ka sa umur kini ka nyakseen apa boleh senuro apa jengaki saya nyakseen daging ni ka ekolog tak napa pakun kini ka akhirnya bendem kini ka jadi orang mun nyakseen bedereng beli sa umur hadir sambian mak lenuro dalam panah benuro jadi orang sewon untuk ni kawan jadi makin mak semak cak enteng aki sama mereka
Ikaw wala dan para buji wajan kula hormati nikah. Dadi kula kasampian kasoon. Termuka sampian sehadir dekan toh mentermuka paring dadi orang ontong becerah dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Napa kesuasaan sampean mantan muka pareng neteti kecumberan. Amin Allahumma amin. Nak boton sampean baik si bedeka dintok maupun si bede bagur kapi mantan muka nak boton dadi nak botoh sesoleh soleha. Amin Allahumma amin. Karena janda pun kiai gila endi anak melarat. Endi anak dia melarat. Tapi orang baratretan si atrakat bektona ngandung sebenarnya. Seorang daripada orang dinaan orang mundi bini ngandung deng sandeng katako lah cek deng sandeng bini ngandung iya kan toko abulet eko bedolar ngeker ucuk lah lamun banjaro noro anak toko lat pelatan iya kan tapi anak bila keluar ke dunia tak pikir bon ada yocol baju lah ya coba baju pun coba pangaste tina pada tepan ngandung lo tanggal laguan itu kok nular ke anak maafil aba fil abna apa sih beda dengan panji beda dengan anak ngandeng ini mendawar jajah alimu nurun noron Allahumma salli ala Muhammad iya antara bujawatan kalau hormatan mungkin furu karo ilmiah jadi sampean ngocol nak kan Allahumma salli ala Muhammad itu jangan depan ngandung mati na ular tako anak tekolat pelatan jan tapi anak mula berada di luar nah tak teragaten sekali na'udzubillah ini mana pikir jadi bener dia anak teragaten nomor setong janya banyak pun kalau intinya dah pun kiai ibu tu aki Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Nikah doa kibonare ngocang ngene. Kula oleh ijazah dari Abu Yahya Ja'far soro becah cek kalau pai suat mari bejeng. Dari almarhum al-maghfurlah guru dan gaulah ke harkat tepana bejeng. Jadi tepana bejeng kita assalamualaikum mari tahiyat hamidum majid pas etoro aki Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama pas assalamualaikum nikah salah setengah syarat di anak foto sebisa soleh soleha mentermuka sampean tapi di anak foto sesoleh soleha naik ke barat datang detik lakunah dan kau dah nyon rabu nasi saja beli boleh je kaca ya yuk di nama rezeki menteri konten nah amin Allahumma anak makan tar kanjene wala bentul lah mungkin boleh kita nak aduh lesu je lah lakun kita tar boleh tu kalau mikir dengan aduh hari jalan jengkel anak mama senika boleh lakun kita boleh boleh deng lah ikaw radretan keng mandarmu kesampian seluang gini ka konten serbi raja ban Allah kan gini kagumbon karena janda untuk mas'ad gitu bagian setar jompo sobong semikiranan sekali Assalamualaikum jalan apa ya kopi muda mungkin guys bodoh orang macam ni dengan kopi jom ni ke udah engki pokoknya siapa orang nak karena macam bodoh sesek bodoh binin buruh lama dume gigi rejan gula untuk tak buruh aja gigirin idza ja'al wajiban fa'alaihi bil wajib mun beda dua kewajiban sahabat selebih wajib akui senikah wala dan para rabu jabatan kula hormaten antara agama ger bekir dan lu jongo karena belen tabi belence kasaran belence bangguan mon bulan tengitak kemudian beres kalau tak kenal lagi mon bulan cayan terdewat mon bulan tu pas baca aja kurang kiain naik pakai surban berangkat teko ini dah maru Bali mengki bawa kan mon bulan senga
saboran na bini makan gula tretan menabi imtihan taksen na banyak sengak mun tak mampu cak mampu bangku aki engki kula ngucap toreh abolong kapi sedojo nikah balon sampean jadi kaguna nikah bedo orang kapi keng jere berde monombaman sampean tak mampu cak pu mampu aki cak ogorna orang rezeki tak pada bede segempang 100.000 bede selemai bunuh pula manjalla bengki menuning gini ka insyaallah ba nikah badeng hati je badeng tandi dia helura mun tidak berdesa magagiaen belarat tak buka helura Allahumma shalli ala Muhammad ngocak ke sipul Roni mau beri obang bi gula bah tak terima beli sudah okey ana apa masa nikah bah mentak ngocak norok pintar boleh ya patolos mentak itu patolos norok boleh ya apa badu mentak itu binaganan kalora kita ni mau bareng gula potut coba mentak potut tak lebur kan tak lebur sing aja ke boleh susah boleh binin berjempe kalora kayak baju lagi gua tin lah kan misan lah iya tak kurang alasan ini pengajian tak beki deh beji deh tak beki oh kalau dan bujuk tadi saya ingat mantar muka sambian ni kekapi sehadir pada nak gempang rezeki na sarang Allah lagi na sambian mantare bareng na gempang rezeki sareng Allah isam rezeki sambian karo sanggun ngeng lebet lagi na sini tinika gukul la ko tibi bindera baca gama gagah Allah reng bini nikah aben toh syafat takun umpama di kelakuan tibi aben toh polan sendi belanja tibi bajur kong selaja engkau belanja diri jadi ya coba nih wesena anu pinter iko saya kudu tipi iko cek tahu nih kok jadi jarang kok jeda kanan deh iya makanya sama mantu aja nanti lagi nikah muljaki nikah mun anu si pontuli si nikah mun nabi jengkol bayi kan lata jadi nikah jadi pancen gula nikah kun jangan buru nyereten debuna gitu mas bah mau nih bitong dah iya sem dero asa minta ya batao sasung tanggal latang diri keng mun dia naga orang mengaji melolok eko udah tobun eko ngai pada yang terangan jabat coba di hura kana banyak jering pada terima pailan magi kiai pada kengin jaga aja jadi ke kiai pas pas tangan ada mau dengar aja ya pada medem dia iya yang medem tetap berak kada bah jalan ada nggak ada kita ya aja tetap brown berdegi tandus berarti husur bayi datang abis ceng seti yang mau nyari masih aja tak tahu jauh kalau warga dia bedalah sinya mau mentang di bentang di mereka tak karu itu dah rosak pengajian pun mentar muka kulah kesoon kesambian setaja sehadir mentar muka bareng nak orang teti orang sesampurna termuka teti orang sebagus bagus dunia bagus akhirat mentar muka setaja sehadir bareng nak gempang usahana gempang rezekina berpanda wa Mekah Madinah kalaban ridwan Allah Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang yang siapa bolong nang kantor aja tu saya Gusti. Supaya kita usana ya Allah. Supaya kita usana ya Allah. Susan deng sepona tusan nak botonah matan muke sapora tusan ya Allah. Kembang akhir rezeki nak kalban ridona ajunan, kembang akhir rezeki nak kalban ridona ajunan ya Allah. Tetiaki kenangan sebarokah, tetiaki kenangan kantu kenangan sebarokah, tetiaki nak potoh santri sebodeng kata tadi santri sebarokah, santri setoat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kembang akhir rezeki nak orang siapa bolong kalban ridon Allah. Syafaat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi ya rabbi anasta'in. Fadhal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ajaran nikah terus aki kemarin nikah karena ngocak ke Mas Ad udah mun pas ada teh kemarin tina burung kun gula bimbianto me kok. Itu jadi nyelang ini nyat jeda geluh kak gue mau idhah sini karena mau bahas rodan teh mendak buru nakanan dia mentar teka hajat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.